Tomasz la locomotiva vapore malzons. Als luvres han empuau de scumpentar il motor hagi dau nuot. Eduard stomanata il luvratore di l'inspectur. Con Tomasz vai propi bugabain. All'inspectur discura con Dac. Ja ves bugenche ti gidas sparsi vala Torbia si di che Tomasz manca. Dac a pligé. Ellen conosce già Parsival, a con Torbia Berti e se leglaiti da casa. E Terenz il tractur salide tot da buona luna. Vai a dag dels cars de Tomasz di el. Let's lai si gira mai un crescer per els. Dac a gronquitau dels cars. Anni e Clarabel ein contenzes. C'è Biangiani che cuiai, con ella sei bida fa viadi. Anni e Clarabel raccontano Tomasz con bien che Dac ha fatto con elles. Tomasz è aschi contents de puspa esser cau che il gnang ven gelus. Suenta la malzogna de Tomasz in ses freins au nuot propria in orden. Ai para scoschel se li schnassen. Menceton varga il porfin al perun. Coi dasi la gnarva del. Al manigiunza del meccanista prenden plaunets de esser precauts. In di as el meccanist malzauns in auter fa survetsch. Al meccanista ha formau als cars in vida lauter. El ad al capo staziun spetchen als passagiers che vegnan cun Henry. Al meccanista han blidau che Tomasz ha freins un pau curios. Tomasz fava pur dai de buona luna. O se vai budic bli, tracel a vesa che Henry vin. Als freins de Tomasz in butrats a tutten ihnen scheiven seies rodes a di. El prova de retener, mogliets va bo senza il manigiunza del meccanist. El es gri e gliets va bo. Al meccanist del manigiunza dels passagiers spetchen tots il perun. Stop, stop! Greschen Annie e Clarabel, ma Tomasz fila vinavon cun plein vapur. Ai alarm vin in funziun. Teni il fugitiv! Herold del helicopter is in ciaus. Al capo staziun ha fatto in plan ad el sgolen ne ven. Tomasz ei stankels. Eu stoi se formar, gemel. Cul vinti alla prossima staziun ves el co Herold se centa. Tomasz se sprova de di plaunet ad al capo staziun seia si. El raive la cabina del manigiunz attil al frein cun tutta forza. La finala se ferma Tomasz. El ad al capo staziun ein pica contents. Omis dusen grazie na Herold. Schon un dretg, per cui sunt io gecau. Ne vet Tomasz, da quai astia mai pli capità, di al capo staziun. Gliet spera Tomasz,